Fáilte ó duine go club Irise agus seo an darna tachartas acin an bliana. An auch bí Kirsty NicDhùghaill a brín mo chóbricha, a brín mo dhéin pàipear go a-mhàin sé Gaelic Scotland and Ireland, Issues of Class and Diglossia in an Evolving Social Landscape, le Cassie Smith-Christmas agus Tadhg Ó hIfearnáin, agus bhí sé brímí in a phàipear, is nóir sin bíon carm acinne a bhí cnuasacha go éad nuair na ha tógadh ceann an sa phàipear, sé pàipear go a-mhàin a-mhàin, le tóir a ha go a-mhàin ben opar acinne an an Foghlam Gàidhlig agus sún na Gaelic. So chana mé an cáir rá, le mé Kirsty táiseach. Híanais. One thing, I'm just telling you, screen share. What's sitting on? Let's show go per. Passive. Key yeah. Yeah. Key, right, more on time. Okay. First come out having dochas go show good like doya, I guess a catheter to Jerry Hachking, how Larry Ugal, time the year. Keep time gas skip a check is Gashon Kudig Horshaw, be Brian Rabe and Jew, I guess Gisha Kujaka hat and Lahead. So hit all a mach before that, nach a teacher boon scholar a hinam. Ach, no art school. Ach, having dochas can be aki shinner written, I guess they're cusperin, if it's female Grisha a hat a sass on a film through in the Gaelic. I guess got doing your Kujak ikabil ui is a hanan. Son ilschig profession to haher giri or in ule ilschig profession to or in ule ik die in sass on a Rannsachadh gus taike churish na hashin a janu as a class, I guess, having dochas guntor piece Rannsachadh bicken without a fistig if it's female Grisha in her chickisk. So maha and do ha me give you Brian a feast Gaelic Scotland and Ireland, Issues of Class and Diglossia in an Evolving Social Landscape. Sound and then Globalizing Socialist Linguistics, Challenging and Expanding CD aha feast aha show. So at Cassie Smith-Christmas agus Tadhg Ó utrin a feast ha show. Ha Cassie na coiolalaigh Rannsachadh ag olthaigh Gaillimh, ha Cassie an tuamhas Rannsachadh a dhéanú cleachdadh na Gaelic san dachaí, tibhistí an dachaí agus ha mi go misil a hópar, sònraichte a dheoraigh family language policy maintaining an endangered language in the home. Agus bhfuilin duine san bí ha a sás an a film trí na Gaelic neo an sa Gaelic san àirsineach a bheor haisin a léig agus beorgó a link a haisin a chud a PowerPoint ach ma ha uig duine san bí dúch scríbe cum sa chat agus chud mé a bheor haisin a cibh. Ha Cassie an tuamhas opar a gceanú a thuh cleachdadh na Gaelic san dachaí agus as a leor a haisin ag chéit agus sònraichte Charlotte sin landscianach agus ba uafas ha chéin einsnach agus goharis ma ha go bhí sas an checkas a ha brian tóir na knachpan stad agus an ochgaich an a bhí fiochan chumal Gaelic fi a chlein. Ha Tadhg Ó hIfearnáin na art olive ag olthaigh Gaillimh an na Newrin. Bhios an sònraichte céit mar a ha canan o gopur clacin na Gaeilge Salán Jew. I said in tuamhas Rannsachadh dhéanú a Gaeilge agus cúteach a Gaeilge le Gaelic na Hallapa agus ha cúteach ag tá opar a dhéanú bhítanis an sa bhríth an bhíc. Stí an burig as staatgur or samit lig brise gesteach. Chaneel na slides a gloset Chaneel dirch ma ha se géri clúich lei sé nu amsach dulig. No no nach. Ma kitchen net a reinú how ounce at the gloset denise dulig Kirsty. So ha so here in Chin. Yeah, Hashini in an applicant Chanel Sheen actually at a presentation at a Rhino share screen. Right, okay. So Kachin Kirsch Galore just quite in an applicant Mahagiri. Locating Jack? Shall I? Yep. Okay.
okay, dylich fan sin, so dwi'n chofat i chi sy'n ei gael cynio, beth sy'n bi, ag si, cyrstatod am na hili, gopernio dat sy'n bi. So, sé nefyd a hyf eisiau y ffys a ha sio, sé gyfyle mach da chwysbyr i ddefil i fod acamsa, clas sosialte agos y Gaelic, Rhaid mi hun politics agos Gaelic stanolhau, agos fa mi diefys mynd i chi can byd un synoch, ceir y lihit dy Rannsachadh a hw clas sosialte. Ais ha, teg siach am eich o cwtramach sa hai, gael lwg tchegis gyda mochel i'r na cysbyd yn a ha sio cwtach. So, mae hasif iolwch i'r ffys a ham i gyfi ceter yn drastif, hi eisiau gyfil ha tor as ha dy bymach i'r clas sosialte agos cwtach mae'r hasyn mae'r hana slachten tos clas sosialte gwbrachig diglossia agos prestige an sycohex le diglossia gwper agos ha mission yn ioen na biachsa a fi yn y pwyngyn as cwtmiche as an article agos mar sy'n hamisio gysori sy'n gyda cedr echtri sosialte yn y Gaelig yn acha e canan an a fi a tos clas sosialte a bheil fémal a bhí smúneach ar clas sosialte mar roin politicach diglossia hain agus mínig mí an teorí hasin canan formal agus an áte canan lael agus a chuúnig. Am diolch John Keintach van de slide go ha seo go prin se bhil Cíisih. Glan ha. Rahin. Okay. So chiad dul amach bhrí na hútarin eachtaí sosialte na Gaelic agus Gaeliche. Bhrínead gosáide sé mar eachtaí a Gaelic agus mar rain na fuataichen agus factar an éile buaig mar haba na géid go má boch agus mar a landicach at na háitichen far ará gosáide sé huas is a Gaeltach agus ar a scafte ir féic na dúche. Chadachad cús anna eachtaí a Gaelic ach bat son jalad a chóirtgain iad mar a ha gosáide a clas sosialte mar a ha a Gaelic yn draste. Ceir an láidú dhéanam hiad a census an davílas a hundiac agus go bhfuil ach únamachchas duine an an alpa thuirs go bhfuil cumasachchas a Gaelic is healaat go bhfuil a bhór a chuút de luchláart Gaelic a furach mar arah béic furach thuas as a Gaeltach agus na héalainn. Hanna hútan in na céit ar cíannig na Gaelic as a cur cúteam ar a fuing ma ha seo go má cútamach agus áta hat bríonar na chuirsnach in Gaelic hat da he cútamach cúnig me sin amachir Gaelic speaking communities duine ha sin amachir duine icabhil Gaelic icabhil bearla cúteach so ha sin go má cútamach na a ha sin céitar na chuirsnach in Gaelic a ha seo. Cúteach cúteach état Rannsachadh dórian an an cachtah agus cúteach go bléid máchal a bhí tuairteisteach na semi-speakers as na háitiche na ha ans na chuirsnach an Gaelic a hasin duine nach chéile ferach in rohhisnach sa chanan agus stocha ag bhfuil Gaelic lachbach nach bí chláchaigh a chanan go tric sin is chu a bhíir cúteamid mar a ha cumas sa chanas fiús an an úntaí cúchleteach. I céit éing, ha bhór chuit de luchláart na Gaelic a fuach an sa Gaeltach, ais ha a bheith bhí bh mar seo an ichatabh lín. Thuirs na hútarin go bhfuil na dynamics canan go má colachí Gaelic na halafa an chlachaigh na Gaelic agus a Gaeliche. Ha lìbhrigeadh a ggéanamach i gotá go bhfuil a Gaeliche an na suachaigh difrichte agus bhí seo sé cútamach na a hasin amach ar diglossia far a deach Gaeliche éanamach mar canan ofacail na héireann nas tráide na chai i Gaelic. Agus thuirst a hútarin go bh seo go má cútamach na a hasin na smúneach ar diglossia. A réad an cúntas slua achgus an davílas sa hundiac ha ban na hadamh an achgusan fatan is láiste le och sa céhir deúine a rúcha machchas deúine a rucaigh an inéan a go bhfuil cumasach sa chanan agus ceirt de dhéanamh slua machchas deanamh slua ar fat
A chuirsteach go bhfuil seo ar sca go bhfuil Gaeilge mar farste mar cúspur riadnach sna Scáiltein. I gceannaigh na hart had of an art gotha réad an census ha lefranin of gra go bhfuil ag má cholach suíochaigh iarríomh as i Gaeltach go bhfuil ag cholach í suíochaigh Gaelic i Gaeltach an na nálapa agus nach eilach da machas a hiad san arad sloi a gra gan biad a clacach na Gaeilge a thula lá mar luch lá lá go lá. So ma ha sin siadach ar son jalabhachaigh suíochaigh mar a ha an drásta agus Seiseanis a céitir a chéist ar clás sóisialte. Geheachtaríal a céitir Rannsachadh tuba mú bharach gur a Gaelic ha scolann an éineach michte mar le Bob agus Tadhg Ó Seirsigin beach go bhfuil suireamh go leor duine a chur an buinen clás a réad an dóid áta a brian. Agus go bhfuil Rannsachadh mar le Bob féinéis Rannsachadh bearla ag African Americans agus heis as a Rannsachadh go má ina malachasan rinne sin na labelin a réir na canan ag duine ar working class, middle class agus mar sin a art. Agus thuirs Tadhg Ó an dabíle go bhfuil canan duine an clás sóisialta mar factor go massad a bhí óprach a gomach sé go bhfuil relatively easy óprach a gomach dé class as a bhfuil duine a réad an dóis hat a bíon san canan acha. Agus an ásanach é fulla seach go bhfuil tóir an na sóisiú cananchas dún beach go bhfuil canan duine i gí sé tóirgaint na clás sóisialta. Mar a cha scríoch le Holmes, bank managers do not talk like office cleaners, lawyers do not speak in the same way as the burglars they defend. Ha Smith-Christmas gotha I gra a gargamit nachil na hargamit se ha seo bulach cearst nu de chéite sin ar a Gaelic agus ar cóisnach in Gaelic. Dhéanigh Jamie na cóisnachcin fad a bhfuil comas in canan difriche mar cóisnach in Gaelic. Agus haingi I Rannsachadh I rain machcinigin an an nuidig seach an sna héirich. Fad in rain sin cugúnig sé gopur canan as sna héirich gure society classless a house na héirich. It is certainly less divisive socially than is the class structure of urban Britain generally. Gása ba mihína smuinich na a leid miseáchi turis mihína smuinich grosin cho insinach or ha cain am-hàin na a gluis mi fallab ganolhai mar sin pleis mi a caniche de duine I las na Baltin Móras sa flatacham sa ba tóir as na Scáiltein príomhateach. Agus an bhaich mi fiús a sunna seo smuinich ruta a héit ha seo goráiad san na smuinich ar clás agus ar etiquette agus ar óprichin an an dóid nachrá stocha nach mis a cleachdadh agus na cadid an stochas na scol agus chad a smuinich mi agus an léh mi a rút seo agus bhua le an stocha nachil fuineach a bh gúntacha lei sin gotá agus ach sin na gab misisiidir agus ha stocha go bhfuil cúisian gotá a hadacha becer béic ach mar a scríb machcinigin Smith-Christmas. The traditional Highland society was not organised on class lines as such, and the ways in which it has been incorporated in wider society still render analysis in strictly class terms inadequate. Agus mar sin ha I céit ar briach ag Holmes ar an bhríonn sin is tréis. Thuirtí go bhfuil cóisnach in Gaelic an an dóid a dul a naí na thuirste. Thuirtí nach chéile cearstadh go bhfuil manager a bank an clás na áiste na neach gláni. Beaci hi mar ha cóisnach in béce mar is sin ple budding manager a banke hí carteach gris an neach gláni is stocha go bhfuil mar farste bhuiin mar a néclis go balcóise in it nas ársting in a sin.
agus mar sin agus ha fiarstin fatan is kutramiche na as na duine as na oplichenachke. It's matter the nature of small communities mean that the members within a particular community may take up multiple social roles vis-a-vis each other. Na bheachste sé puing uasach in inntinneach a hasin is an niola sac am-hàin ha mi guntach lei seo gemód agus ha cúnach am beachach seo le carriage a-éirein is bheit héine a an rút. Agus gléichrich agus chanéan cáni sé duine an an oprichin socha working class leis a Gaelic seár mar éis sin pleir na crochtidin na hiascarin agus éile. Is stocha go bhfuil seo céir stocha nachil sin cho bult ar de lá an dú, cha mis mé go bhfuil san lá dú hasin hast ann. So mar gúti tú ra go bhfuil coirstandachcin na Gaelic a dul in status quo. Ach agus cuideach mar thuirs Cassie chan le cealach ítear chan le cealach nachchéal áitcútmach ag clás siúlsúte an na bhí mínach cóis canan ach go bhfuil na písan Rannsachadh seo le duine seirse le Bob agus Holmes stochan na Sreath san clás siúlsúte an an Baltin móra urban áitchin urban. Agus rút éile ha kutrmach enimach kuteach sé rút inntinneach éile na Gaelic mar ha is acin ile ha tharluch gláis na Gaelic a furach as na Baltin móra. Agus lei seo ha corsnach an úde far a bhéil a chanan ar a chláchaigh an an áidichin úde agus telí sin ar a chusper seo a ríist na de sin amach ar diglossia. So mar sin ha seo gar tost chunan teorí diglossia. Is stocha go bhfuil fiúneach go bheolach ar an nachgal ar an term seo ach mid a héal ní míach míaneach gaiidir. sé Charles Ferguson a hanig amach leis an teorí diglossia. Agus sé diglossia nu a ha dá seirse canan beo cóla mar éis sin pleir géadmiltis an lìbhrigeadh agus arabis an sannífid. Rein in sad jóliche Joshua Fishman liatach gotá iad mar a rein Ferguson in teorí haseo ag an an nuideach siascat sa seach far an tuk isteach dá chanan i tarraingeach mar éis sin pleir Gaelic agus bearla. So babis go an dá chanan an ún canan ach inis sé céit ar dá chanan. Gun sé sa bí hag diglossia go má cuitramach an a bhí céit ar cleachdadh canan an coirstnachcin dá chananach. So an diglossia jevu saola high ar son high language agus eil ar son low. So leis a chanan high canan le cuach agus clú is sabhí bhí as na scoiltin, na mianin, cleachdadh, rialtas agus àite-obrach agus sé an canan eil ar son low canan a bheits a duine a cleachdadh as a choirsnach go lá. Hurst Fishman na bheith machar diglossia go nuaing diglossia obrachaigh me ha yet chofas nach táisiich glúsit canan or ha cunnertán can gab diglossia lavanúachcha canan nach ile a chlachcaigh roiich is gné stocha in canan hai this ar a chlachcaigh badach na canan a coirsnach. Sanisha a céit ar Gaelic agus diglossia. San article ha na hútarin a céit ar eachtaí na Gaelic agus mar a ha diglossia agus a Gaelic ar ahadachaigh hadis ar na blianachin. Ha mínachaigh ha táiréis an pléidir in le diglossia gúti tú ó arás ó blianachin céit ar na huachgad an céit ar an blianachin ronna sin agus na cuairstas mar sin a dúirt agus ha diglossia go cínteach ar ahadachaigh tron blianachin sa Gaelic ar goharit leis go bhfuil a bhípal sa Gaelic is mar sin a dúirt. Ach ba mé hén dúidir son drasta céit ar an lá an dú. Mar a ha lan ísacin le ach na Gaelic dáhíle sa cóig agus fellm trí na Gaelic ha sin a bhíon sás leis ha barach Gaelic í éichcin i fiag na dúcha na bhríomh agus ha idir bhí ar lís Seisean an san rinnein áte ha seo. Ha na útrin a feinach l'Ifearnáin agus Smith-Christmas
Gaita ha I stéitse go oficail an sna institution a ha seo, a bhfuil hastig ire coirsnach. So in I rút a ha fishmitten amach ré a bhfuil sinnar tachat a bhil canan as sna institute an áite lábhanúach a gáil in canan as a bracket ale as a canan a coirsnach. Chéad het a Rannsachadh siapist a cha dhéanú dábíle sa úndiac mas má mo chuoine críannig na Gaelic agus well sé is bla ha get a ha ach na Gaelic a bhíann hánig lein go bhfuil na institute an fudamil gáil lábhan uachgar. Ys had to find a bhfuil reverse diglossia ar táthir. Socha gon faca sibh reverse diglossia ar na machaigh mar ha. So sé reverse diglossia sé nu a bhís a cheanan a bha ar a clachaigh an an éal mar go lá ar acharachaigh go a cheanan a bhís sé un canan mar an bíag go ddíadach an un canan ag go bhfuil an canan na sáirte ar an lábhú nó go réin. So sé sin reverse diglossia a réir Rannsachadh seo. Me sé go bhfuil reverse diglossia ar tachart sa Gaelic a réir na hútain na ha seo cur ha seo cuidiris argument ag fishmin an an núidig nugad a hún an an dó éile nu a thuirte go I Gaelic a cur cúscúteam ar higher order props is é cursias cursias ar bheith dúach a brianid mar a bheith Gaelic ag an námat. So dulchan na scoiltear ha ísacin éile go babis na sinna in acéin a bhí a clacha Gaelic sa rin clúiche a chu céitichtú gaib a bhí ga clacha sa chlas. Chola sin nula scéalach gin muhéin a bhí a féin strapar sin a bhríon na Gaelic a chanig cút go bhfuil gnóichin ar bhil casnaíoch an na clasichin Gaelic acin. Ys chanéile céitiste do chloin bearla a bhríon ys mar bha àmhàin ar an penasach ar san bearla a bhríon as sa chlas. Ach mar is trícha sé bearla canan na rin clúiche. Dé gas a dheanú le seo sé sin chéist socha a hí goach le diglossia agus a bhfuil datain. Mi mácha go bhfuil bhí go má luas docha go bhfuil réimi ráúir a seo. Ach chuú sin na puingin ma ha ha mín dóchas gon de hoog síise amach as an taisbeanadh acamanú. Chanéile cearst canan a chhlachcaigh mar tóas ar chlás socialte mar a bhíine sin chanéanún ruút a hain san áitichen a ha an san báiltin módas a ha an chorisnach gan béce. Chanurin ar an tóas tradiisiúnta seo chlachcaigh leis a Gaelic. sé diglossia nu a vis kuchin a clachaigh dá chanan an suachaigh idirgealaite. San láú ha Gaelic idir bhí sudabhachil an an institute an fedamil ach na Gaelic fell trí na Gaelic míon an Gaelic agus éile. Agus reverse diglossia. Bhfuil sin na clacha Gaelic mar canan fedamil as na institute an áte an áte canan lail as na coisneach an éil. So ma ha mi san stocha gon biaki sin in occasion hasro. Tigi mi go se ve vi géisteach rumse san géisteach gan is ach vi ge mar chlointin vi pein. He fulle fó gach Rannsachadh a vi gal part go Foghlam Gàidhlig a vi ho seisean a he vi tel cláánach a chun canan a se thucht seachit 4 jo elam. So in occasion stocha ik ma biacha gegé ans na scoiltin a pein, Jane canan a chanig sib ik a vil laban uachgur. Ans a bhfuil núnú a tachart an na scoiltin a bhfuil núnú a tachart an scoiltin fallís na hans tachart an running in Gaelic stocha a heh clachaigh a canan. But that tá na gas dhéanamh minic gus a Gaelic a chhlachaigh go lail tuba mé a chlá. Jason gún a bhí i dhéanú gus teich a chud briseach lein. Mar an tein. We should always off my Kirsty. More than time. Come on, I ain't you know. Well, so Kirsty, and big to John nog een share screen you know race just can be in the case. Oh yeah. Yeah, do the finish in. It's Turkish in air could you shin. Yep.
Catching the permission. Duine. Right. Diolch yn dilyn. Duine. Seisean. Mór an time. Kirsten. Well, ha mi feichen grawn gan a teacher in a ha hiad geist. So koha kin wa ha fesum gre teacher in a ha teacher no ga ha goper ans na Scotland akin show Kevin agus Shawnee stoch a big duine akushe John nach tokel er sin so hiad ballamach. Ach, dulich. Mr. Charity, there's an premium. Good jere heen er was na gope call gan den agent she bheile ek ro laven hoog gur sin run cleachdadh. Yeah, Muslims grow fine nach gradis from Sabhal. No, I mean fiction ha tang portion sin Kirsty a-mhàin noch. Scourse lìbhrigeadh go mór. I'm swinging about a-mhàin or lavenúach gur ik bheile as na class as na Scotland as bheil mise. Bhí agus a thufa bhí ha mi nuair mé fórsnach bhí tal Scotland nuair mé Foghlam Mòr. Ba go mai noch bhí dal a scáil go scáil or as a bheit garich tú tarraingeach na scála agus a ráthúil duine clachan na Gaelic agus de chuir a dúnadh mór ar mar obviously chan enimich mí na Scotland ach chará uirnin chará cruneolalas really bunting leis agus áiteach na thuúlaigh tú bheith luma lán Gaelic agus chachláinnig tú bheile chará sin na tachart agus áiteach an éile bheit stoch an áiteach na Scáilte bheit clásichan an agus sé Gaelic a bhain chola mé na clásichan sin as a bhunscás. Ba sin íontach or Huca orm bhís maine bhfuil G and Jeffer G ha tachars as a chláis seo nach chéile tachars as a chláis sin. Agus I mean some co-equivalent an comas no an úne dhéanach be go mai sin noch cuatar sin ag ían is dóine or mar a thuirt well stoch le seo rudbh tócail ar Kirsty go iad ach ha measca mór na seans na cars nach gan acin agus chaneal mí maine go clás buntin ris go mór sa ha an factor an éile an na Foghlam mar éisimplar cálaigh diachin and obviously ha sin na féice ma ha sin na gallery class mar báchgain nó bearstas is ruta mar sin. So ha mí maine go bhfuil bheile mar is tric go lavenúach gur go bheile ach bheith sin an clointe mar gaine éile generú a hiad sin na féice na ha torsbuir an taíochuh sin cínteach an teacher chudramach agus tarraingeach na scála ruta mar sin. So mór an time Johnny was it go ma aintse noch. So Seona agus gan mé gra go bhfuil mór in sin in hu ach bhá an sás an Tsekisk choibh líana misró mihín agus bhaintíach ar san féineach bhfuil Jeffer Eichen chun fiche líana mar siimple an ró barach bearla Gaelic go chhlacht agus rún chluiche. Well, féimi go bhfuil físteach ráide go bhfuil cúte na sean scolar an a-mhàin musc na duine ha brún seo nach so mar sin ha físteach déan lúise ha mis a físteach gus an déan lúise ha mi. Ha mis is muinich sam smin go bhfuil ma ha Flóri an haast ha mi híns Flórias nún scáil ha mis is muinich go bhfuil gráichen nuair a bheit mi híns Flóri as a scáil chará an tuamas de dhélantaich mar an bíag an san scáil ítear agus get a bheit Gaelic acinne chará Gaelic ag a thula duine mar an bíag ítear is a scáil agus chará cáirsneach Gaelic an san scáil mar a ha an dú ha cúneach sa a chlánach am-hàin a bhí sin gachaí bhna scáil agus féine féineach ruta cin nó bhiliolach ar a gíile ha sin agus fiige gra san ar tú na béarla agus chará cálaach gan na nui a charád choáolach ara bhna bh cáirsneach gach go héin. Agus ha mis maine go bhfuil
an the cúit de scoilt ciú far a bhfuil an cumascaibh sin na dhéanamh far a bhfuil ethos na scoil ag ire sin na dhéanamh go bhfuil an assassin dú cairsneach Gaelic a chruúcha gan sa scoil agus a chumal sa scoil agus a chumal tuh muí na scoil ha fat bhar chorman ach go bhí an sás an na groichin tuh muí na scoil agus uan an how graú téine bhfuil sin cruúcha seo gona grách gus bí spáir agus tlacha go chláin bhfuil sin gan cruúcha go gona grách gus an bebrein Gaelic is a bhí a thorsteáre mar an big sin na dhéanú agus Channeil Can is tlachbar a bhí a céadtáre is a bhí a togail cairsneach gaibh péin a cha mis is muinneach go ire go bhfuil sin tíine airt van na laichin scoilig a-mhàin nuair nach ráid cho ba Jo Gaelic ag na filantícha sa scoil ba Gaelic ach go bó glúne máthar as sa scoil ach ba stocha trúr na ceireachcha ir gach bliana as sa scoil so charáid cho Filistighaid mar go bí cairsneach go a chruúach a gaibh péin Channeil lísa a bhfuil cúit na duines begin as áicin na mise a chaitro a bhaint an Seisean na film trú na Gaelic ferachcin go ráit mar fearsta cairsneach as sa scoil go bhfuil an assasa an dú a léite chruúcha mar sin go má intineach Kirsty tafla. Gamas go fami smaidin a rééis stoch go é Seánnaí a bheith má sna chéisi a record ar right bheith na Seisean na film trú na Gaelic an na nuchit den am smaidin nach Cimar a bheith sin Seánnaí? Well, inrid a tharraingeach go mór mis muinne charóime se féichcin over na Gaelic na bh se sa scoil agus charóí go a chéasnach a chéine thuh a bhfuil mé mar fásta chairsneach gur charóí féichcin go sin ann agus chará as a scoil ag an am sin bheit sin as a bhéic chuit agus an na dóibh bheit sin go mar imimech as a scoil agus ha fus an úlir the Gaelics etc. is thulaáil bheit sin. Rud bheith fórsnach an nópol go sin na bear balcáise mar sin bheit láhan ruchtaracin as a runn chluiche ach a thuh bhí próseáil nó buntaine sa bhí ancin bhí cairsneach charó sin acin ítear agus chanin go bhfuil sin can far a bhfuil mé níis Táir a bharach prás a méasc na scoileanna na thuh Gaelic a bhí acha agus go bhfuil mar farscinne sin. Is céit a ha cúteach ag háas caran I'm not doing Gaelic next year. Sreath mar sin as a bhórchuid hat camála leis a Gaelic agus hat de géirí bhí get nach clacha Gaelic fan na tíide hat géirí bhí mar farscin na chairsneach agus go bhfuil nátar de frás an so mis go bhfuil sin ar ahannig fiús na bhna bheith mis as a scáil fiche blianna arás nó fiche sa cóig blianna as a bin scáil. So yeah, ha smidin go bhfuil sin ar sin arás mar a seánach an chiú. Mór an tainnta dí seacu. Agus chuirstaí chuna a bheith héin ar sin na céistin seo a stúdú ha mé se car romí bula caiinte go cáach an bhí líma staid seo. Well, how still are no and aye yeah, can you speak? Oh, stop. Jimmy, mich nach spielantes stoche? Heb mich noch gege spielantes? Zeg ik mich nog lanje stoche? Gaan san. Nu de ruchteen. Ja, gaan eens kom wel kus uur je rakel ik iets stoche. Een occasion nog gael so. We've mich nach gege spielantes. Jesuring gain. Jesuring gain jenu gus take a chur rus a choin. Ik zeg heen, sin, ingenieur in de sin beachtige gevoel waar naar nopet. Gewel, ik ga. Hol niet PGDE color in je nog, because het gierig glanne mag is de school en draasta is een ach gevierd nee. Wel beach kan akkersje, en vaakkersje nou een roosje verder in ethos nou verder in een school, een meeste school wel nog gejera een meeste school of goed nog goed en vaakkersje no, de Gaelic verlicht teacher was had Mr. Juge.
Hello, I'm sure ach hanil is amrul yn camera am gwybod hadan am ieth na the lunch yn sain yn tosioch. Hanil mis choes dy sin ach leis na greision scola heddi ag yn sios chon sio a mis mi ac rwyd am ys mochig ha tor y farwch tachartas yn nawn ga scola yn bwnsgol fo lwch na Gaelic tu mwych ffyrlum. So ha bwyn yn ma'n isgol y tord siachad Gaelic yn ga oegri agos ga scola yn y cial lwch obrach tyfu mwysel na Gaelic, ddysg Gaelic, mas yn na ciol. So sialt yn sliag o eid yn harfod dawn rast isgol maiwi. So the cleachdadh duine oversoch ma it's on Asian plarin ga mar hu Gaelic buaid yn be obrach ac agos mar na buanach yn hanig i loib yn being Gaelic. So mis mi acol baroch Mysniach awn gaif a hu lientin jorre le Gaelic if son buanach yn hig awn gaif agos hanel sam rwysyn awn gwrs yn ydw am ysys wynskols hanel miach fihet y coig ach chanin tyfu mwych nes fagel jord buanach yn awn tŵstau na scola ach hanel sam rwad a selirwch y gwein na buanach yn yfad chyn leis y Gaelic a steig yn y scola agal. So mis mi acol baroch yn ysyn an the nish na fa na the chaimwys tron y wynskol. So she brut maashen. She beach geintje nach as en Katie agus beach gehulle mi van de holle nicht be ac in kuja. As tu gai viimstig ik pikken na warach mi join da gaan en is agus de buurnachen had Kersonnach de gies kutje in shogin as an art school. Nach kersonnach roat nas salide min de buurnachen agus stoke een big. Well ha it's in ule ik hol so had ule slie Gaelic hu. Ach va beach gach gestoke een big. You didn't know G. She go to at intinneach a-mhàin ma va bikennes tric in the buurnach in the va achge gein how han jullie ach tuti ook is kooi kediget Katie ha mi heen voor hu wie she feed mug gunny vunum se an een film te wie in Gaelic ik niet horsach I guess ha be G machine I guess ha mis is meinig ik vasine vasul goedjefrichte nursens be beachgek Claudia seo kuteach go mcíneach van hul goedjefrichte nursen agus vasin saveltje een brein un tokelach fa le fall van een join bearle agus va jeffer woord skadig eteling agus van een join bearle fanetjar is fadamet ha sulet aardig gemood an nursen gaan in agus am is meinig ik ha immersten maar East Gold no Spurs Gaelic no of ik er een knack gepg haun feisian en gael hanne himmersten agus na kodum en gemane salire niste chanjeji doch chikisk a ha maar kodum oprach ach chanjeji doch nemian en sno ha gemane farsing so is meinig de immersten maar developing young workforce kuchop is a liche had Jenna Kelly ga salirige sliechen ha slien ha boskeltje ga skolen ach so go sin karan in de ogen echt lieg van wel kingen ik kichten ak Kirsty. No, dat was een sònraichte sé. Dúile am díach dul hanelas am ha seo a buntin rí chéist sin ach mi díach is nuí géad dói son misnach a hocal annach leis a chléin agus iad a gríis scola acmsa fa sin in sás le immerst gus Gaelic a bhros na héig agus Gaelic a chhlach agus fa ún lesna acmsa mi dhéon dríoch gin is suring jaibh a bhí in sás leis agus gon bí Gaelic na haich jaibh agus mis minna hí stocha go bhfuil sin na búla géad éan mar cúspa a hacad in na hin mi dhéon na clás sóistas mar sin agus go bhfuil Gaelic a búla géad gach haníla go difid me sé doctor a hunit hanil sa ha síh se a céid na mín sóiste ha sláinte bheit sóiste an agus ha dúin a bríad mar ha is an mar ha Gaelic na haich nu ha is na gopur mar doctor agus na uan in chorig an agus an sin ha kucin ha gopur is a chop agus ha a chorig as a Gaelic is ha sin a hokel misnach mis min hégus Dúach gema ínsnach go bhfuil
hanne ligige fir cat a bhfuil gopéach ha Gaelic a tos buir sin. sé Jo féin go sin Caitlin go imimecha ha Gaelic fricarach thula dríoch dul agus seáiste ar ggéaltach ach tro albar fat chanin ha dún an cuite ná a bheits ar son gote hí féin buanach go mecha sin hí déalaigh hí cuite le Gaelic. Well, mis men go bhfuil puing gema kutrmach ana bhí sin Caitlin agus is go bhfuil gema ceantarú sin ru a bha Kirsty gra chaine ligidí fir cú sé cóirsneachcha ha an chaine duine sa bhí genú scarigétar cú ha genú cú ha brín béle is fé mi sin bhí bhí a glósa ar falla bh bhí gra ó hausa gema glích causa go bhína a híir is cúmás le sé Gaelic is haine le go ddífar déiad sé is cúiad agus dé na ceálaichin ha ach go dtí sé Gaelic sé sin an rutas as cutrmiche agus go bhfuil ha mi sé feraching sa fi fioineach bhar seo mar mí sé riamh smuinech go raibh chócútramach go raibh chlán na facail na scála le Joe na Gaelic agus am toirte éichking go bhfuil fioinar mit go nach go bha dhéanún bharal agus go raibh chócútramach is sin hócail únta sin sibh has bhar fallab ó bhfuil has bhach sa scála níise agus bh brúine a chuopar sin Caitlins bhí dolisteach na chuopar a halló ce mar a hánácht bhí gra scóach a mé Gaelic ach chá na brin Gaelicrúm so gra ist chanéú siúat lenást cúmást is Gaelic is nuair sin an airthe a bheith tú sta bheith gra halló ce mar a haar se bh nach agus is rútbe den nárára ach fiachan is trí agus am is miú go bhfuil sin chócútramach nach chiil sin ddíirecha gra well is an tam sin seachat agus go bhfuil a chócútramach mar is am dulhéanamcha Joanna seo Joan stúrt mar a bhais na fiachan ag duine bhrástacha go bhí tíigh ó cha Gaelic acamach chail mé Gaelic na ga ní scáil nó is chaúir sin go leoras ná scáil nó ddíireach duine a bhrástacha go bhí a ferach cin go bhfuil Gaelic mar farst is dhéan éon aine achcha agus go bhfuil commas agus cára me go thula duineach go gebe dína mercha na níhad is Gaelic agus kit Gaelic a bhríon agus nach choirí bhí síos ar duine sa bí fiachan sin na dhéanam sin dúine seúna bíalaníise. Mór an taingar san sinna seóna agus súil bhfuil úne acín ar san ún chéistéile. Sure. Well, they did the chéiste beáile a Kirsty. Right, I'm just making a version of that. Sin chócútramach feed hallam a chuspa a hasin sá se bríní duine hara ó na bríon Gaelicrúm chuna batacham le carriage nacham ule a sin snúir sin bhórchaúine a ha sé ddíach misnach a hain ó can me rinne toerist in jocha hat laamdrin de Gaelic ach go nuair sin sé ddíach a bhí cumil cumil dul speed hallam na pingin cuteach a chócús a cuteach sin Caitlin. Dé ha Pim mi da was bú hier toordiene ganillesom. De buine eile gwine mag na buine eile ha vi was geen teichgal agus begogin kibel teich na buine na ha sin kuach. No ke die dunne sem beele ganillesom. En je cleachdadh teing, Kirsty. Well, an teing son chuig go thuirscoil. Íonsneach mar ha cuspad an cumdal agus a gé dras a dhéist. Mór an teing. Cí teing? Mór an teing gan mas go mór an teing a bh thu duine ag skippe club Irise an tó agus teing mhór ar san taisbeanadh cho aintnach sin thuirseach a ghéine nacht agus an dús an dáchas go bit duine eile a féin buanach gas
a stoileibh cuideach an bhí caiitead airline. Agus mór an tainge a thula duine a bhán láthair nach cuideach san tíanán cáileáin san éisteach rí Kirsty agus a bhí galpáist ànnsachadh sin go réad cáireadh go bhfuil nach lei sin agus. Mar bhfuirt Kirsty táiseach na haich má a bharach acu ansa chuspa gúteach sibh postí a chur heiche agus bhí Johnach links sa scúla gan háit cin far an feisih gréim is a phàipear seo agus an deor Cassie Smith-Christmas is éile. Well, chnas bhfuil mór an a bharach gacham rida ach aiche bhag a thuúla duine. Well time, Roddy. Míle tang Kirsty. Má fé má. Good time. Cheers, Aice man. bheith, Kirsty. Morning, Kirsty. Aice bheith. Bye. Aiche bheith.